ای رقیب هر مای قوم کردمو گەنجێن ڕۆژاوای کوردستانی بە هەمی شێوەیە ساڵڤەگەرە دوازدەمین ڕۆژە ڕاپەرینە گەلێ کورد لە کوردستانە سووریا بەژین دکن و بێ سەدەمێ مامۆستایان قوتابخانên kampa Domîz رابوو بفکرنا خولەیەکە فوتبۆلê vê helkeftê. ام گەلکی بکەف خۆشن بهاتنا قەناتە ئارک و ئەف دەوریێمە بە ئاریکاریە مامۆستایە گەلێکی دەورێکی ناجح بوو و ئەخلاقی ریاضی تێدە خویایی بوون وطبعا ئەف دەوریژی مناسبەتە احتفالاتێ ئادارێ بوون و وەکە ئیرۆ دوازدەهێ ئادارێ بوو انتیفادا گەلێ کورد القامشلۆ Divê xoleyê de du tîp hatin biserketin tîpa qutabxana jiyan û qutabxana dêrîk û di xoleya dawî de tîpa qutabxana jiyan biserket. ام مامۆستای kampa Domîz مدرسەی kampa Domîz ام vê dewriyê rabûn medres hemû pê beşdar bûn heft medresene ev medresa me gelek jê hedafê me hene û hedefa me ya ewlî me bîranîna şehîdê dozdehê adarê kir li Qamişlo îro dozdehê adarê membara domayîkê kir ya dozdehê adarê de nebeqa me û medresa jiyan û medresa dêrek de ye ev tariqa dewrî bû medaris hemû bi hev dûre leyîstin. غير مركزة وفي حي قناة إرك مباشر في ملعب سردم. Roja rapperîna gelê Kurd li Kurdistana Sûriya nayîş bîrkirin wê bimîne di hest û ramanên gelê Kurd li her deverî. Ji kampa Domîz Cemîl Osê Ark.